Reka twongere tubasuhuze aho muri mugiye mutandukanye, twizere ko mumeze neza cyane, ibihe byiza cyane kuri wowe udahwema gukurikirana ibiganiro bya TGP Trend. Wowe aho waba uherereye hose, reka tugusuhuze, waba uri mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, reka twizere ko umeze neza cyane. Twizera ko mwakoze subscribe kuri YouTube channel yacu, nawe niba utarayikora kanda kukazogera maze tujye dukomeza tubane mu biganiro bigiye bitandukanye. Nta kindi natwe kiba cyatuzinduye usibye kubagezaho amakuru y'imikino agiye atandukanye, amakuru y'imikino aba ari trend arimo aravugwa n'isi ya sport. Reka amakuru y'imikino yacu yo kuri uyu wa gatanu tariki 22 ukwezi kwa munani umwaka ni 2025 tuyahere hano iwacu mu Rwanda. Hano iwacu mu Rwanda amakuru yo ni menshi arimo kugenda avugwa. Reka duhere mu nkera y'abahizi ku munsi w'ejo kuri Kigali Play Stadium. Inkera y'abahizi ni irushanwa ryateguwe n'ikipe ya APR Football Club, yarakomezaga guhera ku isaha y'isa 9. Ikipe ya AS Kigali ikomeje gutungura benshi, ikomeje kuvugisha ibitangazamakuru ndetse n'abantu bagiye batandukanye. Yifatiye ikipe ya Azam yo mu gihugu cya Tanzania itozwa n'umukongomani Fraha Ibenge Ikwanga, rwose muramuzi cyane ubwo yazanaga ikipe y'igihugu ya Kongo mu mikino ya CHAN ndetse akanayegukana. Rero uyu mutoza yamaze aheruka gutangariza ubuyobozi bwa Azam ko azagera muri kimwe cya kane cya CAF Confederation Cup, ariko ku munsi w'ejo kuri Kigali Play Stadium ikipe ya AS Kigali yaramufashe rwose imukubita igitego 1-0 cya Rudasingwa Prince yatsinze kuri penalty ubwo umuzamu wa Azam Football Club ari we wafashe amaguru y'uyu musore Rudasingwa Prince ku mupira yarazamukanye, ahita anashyiramo penalty neza cyane. Rwose ikipe ya AS Kigali ibitsinze igitego 1-0 nyuma yo gutsinda APR penalty 5-4 irongera ifata Azam yitsinda igitego 1-0 birangira yegukanye amanota 3. Kuri ubu ngubu ikipe ya AS Kigali ni ya mbere mu nkera y'abahizi ifite amanota 6, mu gihe yazatsinda ikipe ya Police ku munsi wo ku cyumweru yahita yegukana irushanwa ry'inkera y'abahizi. Ikipe ya Kigali ikomeje kugenda yitwara neza cyane mu buryo bugiye butandukanye, harimo iragenda itungurana cyane kugenda itsinda amakipe akomeye, kandi nyamara yaratijwe abakinnyi guhemba ngo ari ikibazo. Uyu nguyu bamwita Shema Maboko Fabrice uyobora ikipe ya AS Kigali yahise yemerera iyi kipe miliyoni 5 nyuma yo gutsinda ikipe ya Azam Football Club. Yahise yemerera abakinnyi miliyoni 5 nk'agahimbazamusyi kubera ukuntu bitwaye neza cyane. Ku ikipe tukiri mu nkera y'abahizi ku isaha y'isa 1 ikipe ya APR Football Club ikomeje gutungurwa ku buryo bukomeye nyuma yo kunganya na Kigali ikabatsinda kuri penalty. Yongeye gukorwa mu jisho abafana ba APR Football Club ntago babyumva neza, ntago bumva rwose ukuntu umutoza wabo arimo arakina nabi cyane, ntago bumva imikinire y'ikipe ya APR Football Club nyuma yuko batsinzwe na Police ku munsi w'ejo ibitego 3 byose ku busa. Ni umukino watangiye ku isaha y'isa 1 ku mugoroba washize wo ku wa 4 birangira ikipe ya Police Football Club yongeye gufata ikipe ya APR yitsinda ibitego 3-2, kandi ni mu gihe mu byumweru nka 2 bishize ikipe ya Police n'ubundi mu mukino wa gicuti yari yatsinze APR ibitego 2-1. Mu kwezi kumwe ikipe ya Police Football Club itsinze ikipe ya APR imikino 2 yose. Ikipe ya APR Football Club yari yabanje
Dukomeze n'amakuru yacu y'imikino ishyira Premier League. Ni Premier League, ni Rwanda Premier League, niyo ireberera shampiyona y'icyiciro cya mbere hano iwacu mu Rwanda. Ku munsi w'ejo yatangaje igihe amatariki ya shampiyona, nyuma y'igihe kirekire abantu bibaza ngo shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda izatangira ryari, ko tubona andi mashampiyona yamaze gutangira. Hano ho bimeze bite, byitwaye bite? Premier League rero Rwanda Premier League yashyize umucyo kuri iki ngiki. Shampiyona izatangira tariki 12 z'ukwezi kwa cyenda, no kuvuga mu kwezi kwa Nzeri, ukwezi gutaha kwa cyenda, isozwe ku itariki 24 z'ukwa gatanu umwaka wa 2026. no kuvuga yuko ishampiyona izatangira mbere yuko APR na Rayon Sports zikina imikino nyafurika ya CAF Champions League ndetse na CAF Confederation Cup. no kuvuga ko APR rwose shampiyona y'icyiciro cya mbere igiye gutangira mu byumweru bitatu biri imbere. Bamwita Shema Fabrice, niwe umukandida rukumbi urimo kwiyamamariza kuyobora Ferwafa, ni ukuvuga ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Ku munsi w'ejo yagiranye ikiganiro na RBA, yatangaje yuko miliyoni 300 zamaze kuboneka zizahembwa amakipe muri 480 zizajya zihembwa amakipe. no kuvuga ko uyu mugabo mu migambi ye yavuze yuko amakipe 8 yose azajya ahembwa. no kuvuga ko ikipe ya mbere izajya ihembwa miliyoni 80 kumanura kugeza ku ikipe ya 8 izajya ihabwa miliyoni 10, nyuma yuko ubundi shampiyona y'u Rwanda bahembaga miliyoni 25 ku muntu watwaye igikombe cya shampiyona. Reka amakuru yacu y'imikino tuyerekeze ku mugabane w'i Burayi, aho hakomeje kugenda havugwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ariko tutarajya ku mugabane w'i Burayi, ni ukuvuga yuko uwo bita perezida w'urwego rw'ikirenga rwa Rayon Sports bamwita Paul Muvunyi yamenyesheje abayobozi b'ikipe ya Rayon Sports cyangwa n'abakunzi bayo cyangwa se muri rusange, yatumije inteko rusange igomba kuzaba tariki ya 7 Nzeri umwaka w'ibihumbi 2025 kuri Deriti Hotel, kugira ngo bazarebe uburyo ki bagenda bakemura ibibazo biri muri iyi kipe ya Rayon Sports, nyuma yuko bavuze ko ashaka kwegura nyuma y'ibindi bintu byinshi byagiye bivugwa muri Rayon Sports. Amafaranga yavuye kuri Rayon Day miliyoni 158 zashiriye mu madeni, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Umwuka muri make mu ikipe ya Rayon Sports ntago ari mwiza. Rero Paul Muvunyi yatumije inama y'inteko rusange kugira ngo bige kuri ibibazo, begure abayobora Rayon Sports bakomeze bayegukane, bakomeze bayiyobore mu buryo bugiye butandukanye, ariko nta bibazo biri muri iyi ekipe. Reka twerekeze ku mugabane w'i Burayi rero, duhere mu ikipe ya Liverpool. Ikipe ya Liverpool yamaze kuvunikisha Jeremy Frimpong, iheruka kugura n'ubundi mu ikipe ya Bayer Leverkusen. Uyu mukinnyi rero akaba yagize ikibazo cy'imvune, akazaba azagaruka nyuma ya international break y'amakipe y'ibihugu agiye gukina. Uyu mukinnyi aheruka kugurwa miliyoni 130, no kuvuga akuwe mu ikipe ya Bayer Leverkusen. Rwose akaba yabahise agira ikibazo kimwe. Tukiri mu ikipe ya Liverpool kandi ngo yiteguye kuza gutanga miliyoni 130 ku munsi wo kwa mbere, yiteguye kuzatanga miliyoni 130 kuri Alexander Isaac. Iyi ni bid nshya igiye koherezwa ikipe ya Newcastle kugira ngo irebe ko yaba yarekura uno rutahizamu ukomeje kugenda avugisha abantu benshi cyane. Ikipe ya Liverpool rero yavuze ngo igiye guhereza bitarenze kwa mbere, irahereza ikipe ya Newcastle United bid ya miliyoni 130 kugira ngo baze kuba barangizanya n'iyi kipe ya Newcastle United. Ese Newcastle United iremera aya mafaranga miliyoni 130 z'amayero, cyangwa irakomeza itsimbarare kuri Alexander Isaac wamaze kuyibwira ko adateze kuzongera kuyikinira uko byagenda kose? Reka tuve muri Liverpool twerekeze mu ikipe ya Manchester City, aho harimo kuvugwa amakuru avuga yuko
Savinho rwose umaze iminsi yarabuze umwanya, abona ko atazabona umwanya nyuma y'uko ikipe ya Manchester City yari yiteze yuko Rodrigo Goes umunyabrazil yayivamo, ariko akaba yamaze gutangaza ko yabona umwanya atagumona umwanya mu kipe ya Real Madrid. Rodrigo azaguma muri Real Madrid uyu mwaka w'imikino, andi makipe yamushakaga nabe abyihoreye. Uwitwa Savinho rero agomba kuva muri iyi ekipe ya Manchester City. Ikipe ya Tottenham ni iri ku isonga mu makipe amushaka kugira ngo ibe yamwegukana. Bamwita Brahim Diaz, agiye kongera amasezerano mashya mu ikipe ya Real Madrid. Uyu rwose umusore w'umunya Espagne Brahim Diaz, muramwibuka, umwe mu basore beza cyane bazi gukina umupira w'amaguru, umwe mu basore bafite impano, agiye kongera amasezerano mu ikipe ya Real Madrid. Tukiri muri Real Madrid, umunyezamu Thibaut Courtois nawe agiye kongera amasezerano y'umwaka umwe, yarasanzwe afite azamugeza muri 2027, ariko agiye kongera undi mwaka umwe azageze muri 2028. uno mubirigi Thibaut Courtois navuga ko ari nawe ufatwa nk'umuzamu wa mbere, nomero ya mbere ku isi ubu ngubu, akaba yamaze kuvuga ati ngiye kongera amasezerano mu ikipe ya Real Madrid. Nicolas Jackson agomba gusohoka mu ikipe ya Chelsea mbere yuko iyi mercato cyangwa se isoko ry'igura n'igurisha rirangira. Ikipe ya Chelsea iramuhenda miliyoni 80, ariko ikipe ya Aston Villa ngo nimwe mu ma ekipe atatu yifuza uyu musore rwose, ngo irimo guhabwa n'amahirwe kugira ngo izabe yamwegukana. Nicolas Jackson rwose ashobora kuza kwerekeza mu ikipe ya Aston Villa, yagasanga umutoza Unai Emery rwose bakaba babasha gufatanya mu mwaka w'imikino utaha. Bamwita Ebenechi Eze rwose mu ikipe ya Arsenal, bisa nkaho byarangiye kuri miliyoni 60 z'amayero. Ashobora kuza rwose gutangazwa nk'umukinnyi wa ikipe ya Arsenal mushya kuri uyu wa gatanu, rwose akaza kuba ashobora kuza gukora ikizamini cy'ubuzima. Byarangiye Ebenechi Eze ubu ngubu tuvugana rwose mahirwe menshi, cyangwa se bisa nkaho byarangiye n'umukinnyi w'ikipe ya Arsenal imupapuye ikipe ya Tottenham Hotspur. Reka amakuru yacu y'imikino yo kuri uyu munsi tuyasoreze mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane burayi UEFA, aho ryatangaje yuko tombora ya UEFA Champions League y'amajoro y'abagabo yagarutse kuwa kane hariya impanuka mu gihugu cy'Ubufaransa, nibwo hazabera tombora, no kuvuga tariki 28 nibwo hagomba kuzaba tombora ya UEFA Champions League ivuguruye, igiye gukinwa ku nshuro ya kabiri. Murabyibuka ko basigaye habarwa amanota guhera ku ikipe ya mbere kugeza ku ya 36. Amakipe 8 ya mbere akomeza muri kimwe cya 16 automatically. Amakipe andi asigaye uko ari 16 guhera ku ikipe ya 9 kugeza ku ikipe ya 24 agatomborana agakinana imikino yo gukuranwamo, akaboneka andi makipe 8 asanga amakipe 8 yabanje kugenda, ubundi bagatangira kimwe cya 16 bakarinda bagera kuri finali, utwara igikombe akaboneka. Reka rero amakuru yacu twari tubafitiye kuri uyu munsi nayo ngayo, reka tuyasoreza ahangaha, twongere duhure mu biganiro byacu kuri TGP Trend. Amakuru y'imikino yo ni buri munsi rwose, amakuru y'imikino abagezweho, izo nizo nkuru zirimo ziravugwa mu isi ya siporo. Ndakeka ibintu bimeze neza, reka tugushimire rero, ibihe byiza, hasta la vista, Imana ikomeze ibaho umugisha. Mwari kumwe nanjye Ivus.